स्वाइद वाहन थोक्सी कुकी की कांगू खरा और अतोप मियोय खरना तसेंगना कम्युनिटी अनिमरत थोकनबा कांगलुप की थोकपा कांगलुप की इरांग नेना वाहन थोक हन्नब होनरगा दुम क्यारा खन्ना लाई मदु असेंग मनते मसी स्टेट की मथकता अदु इंडियन यूनियन की मथकता फुरुप कांगलुप अमना तौवा अदु मखलगी कैनोनी खुसेम की इरांग हाइब तारे मदु हाइब तारे दुबु यामना नुआइत्रिबसे कोई तसेंगना हुजिक कोई मणिपुर लेरिबा मियांगी मुने लेबा सिंगसदा तसेंगना मयाम अदुम हाइने मसी कोइना हाइबनदे नुक्सि सितरिना लेंगदे हाइबदुमना चीफ मिनिस्टर ओइनिंगबा मी मसिंग यामबा कैबिनेट मिनिस्टर ओइनिंगबा मसिंग यामबा मयाम मना मोय एमएलए सिंगजे मरते हेनगिबदगी तसेंगना हाइबदा मखोय मसोय मसोय ताबनि काय मयाम जे हाय अदुबो nearly around after 1 years kumborangani ngasi koi ngarang koina phangiba thambal sanglen da mayam phaminnarakanda kaino da kaino gi speaker yauna cm atai mla mayam am yauna bjp gi thambal sangne phammani kaina nahan gi nungthing gi paper da ngarang gi paper ngasi gi yauna mayam je ada praja miyam da leiba koi gi taseng na haga di pen da ba adagi kaino da nungai ta ba adagi manung da internet displaced person mayam da ngasi thengnari ba awaba mayam singsigi atai te mayam manipura thuk da santi prokna ba kaino da popular government am lakna ba thubu da kamaina cm sike ta mi phamni aina su cm na ngarang magi adugumba mifam de loraga tholokpada adugum pigi statement ko ta fange tasengna sigi mathakta mu koi ministry of home na mamang da koi gi kokomi amuko are fox na singba mayama invite tawda amuko chatkide adu yam nungari base makhoina ngarang mifam phamdringai mangoina na amuko kokomi amadi fox ki joint statement thola ganda koi ngasi si ministry of home ga unabaga punna wari sharani aduga tongan ba mayama ma makhoi koi gi praja miyam gi mihut silakan makoina thamgane wapam mayama ma yawi aduna tasengna haragadi koi ngarang gi mifam da bjp gi mla makoi taret kumba lakide adu makoi gi masagi achinba kano sing leibri ayamba sing loina pau phokdonaga lai haibagi pot amachu ngasi adum kano lai adu mamangda center na adu ga even president na koi thamgi statement sing paper de koin thengna jawboda manipur da kari gumba santi si porktri koi de koi ta sengna haragadi anoba government ama sembagi wafam leiti haiba wafam sing adum koi tagi dabnate adagi center dagi anoba hojik nungai tebne luchingba ma khalakpada adum amato ine yanare haiba wafam sing asigi paper sing dadum heading adum karaga lakpa yawi aina thamjani wafam de akhoi hojik manipur khamthengna wariba khusengi rangji kanan thonbano kana mating pangchali adu kari maramgi damakta makhoi miyamgi mute ni haira kanda kari gi makhoina tawgudaba thabak mathau dang sing tawbungam jumno haija so wahangama ngasi praja sing nadum hangaga lei wafam ne adu chumi in the parliamentary system of democracy the house has a right to punish its member for their misconduct inside the house or outside it ana biaba sigi posi piba taraga su akhoi ta sena ngasi di adugumba kuki gi mla taradana toriba makoi gi thong mayam sing against the constitution against the people against any government gi mayok to wangang iba sing sti hariba pot makoi gi misconduct sing da braiba wapam amaka yawe aduna makoi gi yamna kaino da unethical kind of conduct natraga disorderly conduct haib tare madugi misbehavior mayam kaino da house ki mamang da natraga makoi gi kaino da mapandur su ngangi pot mayam sing toriba pot sing do maduda akoina madu munna yengba ya aduga tasengna amuksu yawbane ngasigi karamba paper da no ai ningjing mari thoktre ko akhoi tasengna haragadi akhoi gi lupa crore kumapan ga makhai akhoi gi law sembagi power laiterba mla singna development tawnabane kaithu be sempam singje maram jabra haina akhoi gi hana gi veteran politician ojoina magi lak yankai hana mla singda smai kaithu ya ya pire kan governor kan to jabra kaina har pot am yawe punishment pe matang se akhoi gi three har kana pabung ojoina igiba the power of the house to punish its member for unethical conduct or contempt pabung ojoina akhoi gi 2023 da akhoi gi August igiba akhoi article amakhakta madu thengnei kamai thengnei the term expression has not been defined in the constitution rule of procedure and conduct of business or any law relating to election many occurrence for expression of members from the house has been happen in India and as fine amazu thengnei ba sigi pura expansion to buzidi mogi tamthokpagi pot sisu yadawi pot amadi madu kaino oina defined constitution gi rule of procedure subsandi yawde hapo adu yawde nate koi rule of procedure kan da business ta dum koi thengna bada magi rule number kaino da 300 ta koi baung ojoina koi gi man tawda ba mayam sing torokta badagi manasu common people moina madu wakat pe yai hana to wakat ki boji koi kaisu phangde aduna koi di hujik lai se koi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ आर्टिकल 355 सी चनई चनदे कन्न यनगे मनुंग चनरगा कंजंक्शनल पेरल आर्टिकल 356 हाइने पोसी लेतब यादे हाइ पोसी मणिपुरदा दुम यू उदना आर्टिकल 356 से दुम चनरगा प्रेसिडेंट रूल जुजिक लेरिनेबा अदना सिम पोट मयाम अमा दुम लेबसे हुजि एखोइना तसेंगना हाइरगदी एखोइ हौजिक खन प्रेसिडेंट रूल्स थम्बइब पोसी था क्या सुरगे हाइबा पोसी हुजिक था मरी गुम सुरक्तोरमनेना खले था अहुम मखाइ हेंजलमने खले अदुना लाकदुरबा पार्लियामेंट सेशन गी मसिगी पोसी मंगोइना करिगुम्बा एखोइ गवर्नमेंट सेम दब तारगदी गवर्नमेंट सी अदुम डिसॉल्व तौगिने एखोइ हांदेजु हायर लाकनी अदुना बीजेपी की डबल इंजन गवर्नमेंट लेबो पोतुदा बीजेपी से दुम डिसॉल्व तौरगा पुदु थुगारगा लेबदि कछु मोइना पांगनी थाजदे अदना पार्टी अमा रन तौबसे पार्टी की पॉलिसी अमदि प्रोग्राम की मतुंगिना रन तौबनी हाबदि या मयेक सेंगे अदुगा अखोइना पॉलिसीज की मखादा प्रोग्राम दुम मखा रन तौबनी हाबदि पॉलिसी से कइना कने कोना इन शॉर्ट इट्स अ सेट ऑफ आइडिया और प्लान दैट इज यूज्ड एज अ बेसिक फॉर मेकिंग डिसीजन स्पेशली इन पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स और बिजनेस ने कोना थेंगनै अदो मदुगी प्लान दुदा मदुगी मागी हुजिकी सेट ऑफ आइडिया प्लान दु कइनो हाइ कांदा सच प्लान्स व्हिच इंक्लूड चेंज इन एनी पॉलिसीज एंड अदर रिफॉर्म्स हाइबन मनुंग द हुजि एकोइगी मणिपुर की तौरिबा पोसिदा एनी पॉलिटिकल क्राइसिस लेबा हुजि लेरिबा अदि पब्लिक सेंटिमेंट सोगे लेरि मयाम सिंगसिदा तसेंगना हाइरगदी मसिगी पोछि मेंखत तारगदी मसि अमुक हन्ना बीजेपी जी पुतोय तोयबा हगपे यादव फिल्म द मणिपुर दा लाकपे याइन खल्ला काना मसे आइना खंजबददी मथंगी 2027 के इलेक्शन जो सही मगा था खरदंग ओइसला मनि याम मरोएब सिगी मांगोइना मसि पुतु थुगाइबा पामदना सुमाइना कोइ अमुकसु मसि कनो तरok namlen khali दुबो कोइना पॉपुलर गवर्नमेंट लेब्रा नत्रगा पॉपुलर गवर्नमेंट लेतबा अनि खेतनबसि कइनोना प्रजा मियामदा हानगी एक्सीएम ना खंगनगेना मसि तौबो पोट अमा यावरगा मागी रिजाइन तौथोखिब्रा नत्रगना अखोइ ngrangi adum tasengna हारगदी फमिबा मिफमसिना ए रोड मेड फॉर रिकंसिलिएशन हाइ तारे मोइ मियाम पुनसिनबगी पोट अमा ओइब्रा फर्स्ट स्टेप फॉर एंडिंग हाइ तारे स्टेट्स लार्जेस्ट नाइटमेयर हाइ तारे नेको सिगी पोसि ओइना फमिब्रा अदुगा इवन मदुना कइगुम लाना चखिबा तागदी हुजि असोकपसि हेन सोक्सलक याबोइ पो अमा ओइबि याइ काइना ngran कोइ कन इम्फाल टाइम्स की एडिटर न फोंग माइ एडिटोरियल दगा यावेबको आइना पाजावदा याम नुआइ अदुबो कोइना मसिगी पोता कोइ ममांगदा मसिगी पोसिम हंगना हंदना मणिपुर की हुजिकी ओइरिबा प्रेजेंट सिनेरियो सिदा गवर्नमेंट अमा सेम नमतमदा अप्रैल की चयोल मनुंगदुदा हाइदा 2025 हंदकी सिरिसदा कोइ कलेक्टिव मेंबर्स 21 एमएलए इंक्लूडिंग एसआई बीजेपी एनपीपी एनपीएफ अरु इंडिपेंडेंट याउना कोइ प्राइम मिनिस्टर दा कोइ प्रेसिडेंट रूल सिलेक्शन ब्यूरो पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमगे हाइबसे अदुम लारगो लाको पोट अमने अन सिगी पोट मयाम सिंगसे कोइना हौजी कोइना सुंबा तरको पोट सिदा ngasi फावा करिगी सेम ngamdribno aduga बिरेन रिजाइन तौथोखिबा पोटसि खरा मना रिजाइन तौबनते गवर्नमेंट सि काइबनि हाइबा पोट अमजु दुम हाइबा थुगाइगिबनि हाइनाको थुगाइबा हाइबसि चुमि थुगाइरिरा नत्रगना बिरेनना ngsaigi oiningiba गवर्नमेंट सेमनिंगिबा मयाम सिंगदु नखोइ सेमबा ngambraina yengiब्रा हाइबि क्वेश्चन अमखति लेब्राina खलि स्वाइसदा आउन हौजे एकोइ मणिपुर सि आमलु ओमना एकोइ स्टेट रोड फंगबसे एकोइ 1949 दा मर्जर एग्रीमेंट साइन तौनरकांदा इंडिया दा मर्ज तौरे अदुग मजिगी मतुंग तारकपदा एकोइ सुम इंडिया की कनो द यूनियन चंग्र मतुंगदा जनवरी 21 1972 दा एकोइ स्टेट रोड फंगबोरंगनि मणिपुर सिको मधु अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 एक्ट ऑफ 1949 द मखा एकोइ सुमाइ फंगे अदु ममांगदा एकोइ अहामबदा मणिपुर जी यूनियन टेरिटरी लेर मतुंगदा एकोइ हुजि फावबदा ngasi फावबदा मणिपुर की लेंगाक शासन पाइबिरइबा तौरिबा मयाम सिंगसिना ngasi दे एकोइ प्रॉपर एकोइ मागी तौबुम लेबम थोकपा मागी जगह सगा सिंग याथोगा थममदबा मयाम दुगी असोइबा मयाम अमजु ngasi दे एकोइ चुंबा थिंगबंगमदबा एकोइ अदुम इरांग मयाम अमसु खुसिंग इरांग मयाम थोलमबनि आइगी वाखनजे थमजनिंगे अन सुंबा पोट मयाम जिगे मरकता अमुकसु ओजि एकोइना मणिपुर दा ओजि एकोइना हाइनरम लाउनरम मयाम हाइबा तारेको हौजि येंबियोबा एकोइना कइनोदा एकोइ तसेंगना हाइबा तारगदी एकोइ थंगनबा लेबा मिजोराम ना हाइबा तारेको मिजोराम ना एकोइदा करियन उरमी अदुगा एकोइ हुजिक सुमाइना मयाम पुजल कुंदा मिजोराम की होम मिनिस्टर ना मोगी के सबदांगा हाइबा करा माइ मिंदु बमिंदु काउ सब्सिड करिजो अदुगा जून 27 2025 दा ngarang nahan हाइबा तारे थोलकपदा एकोइ ओवर रिवील दैट ओवर 50% of the criminal cases in state involve refugees in amana statement थोए ममांगदा लालदु होमाना जोराम दागाना ममांगी सिंगसिंगना हाइबना मदुगी मखोगी म्यांमार नेशनलिस्ट म्यांमार ओइगेरा बांग्लादेश लापोगे मणिपुर लापोगे एनी मोगे
Chin, Jo, Kuki, tribe Singsi, Mokoi, Machim now, family, Harambado, Ojiti, Moko the Tolokwa, Toan criminal cases, crisis, ma'am, 50% de, Tankaima de Koi, Masi, you cannot sing any refusing high. Machine White report, Amana, more than 30,000 individuals from Myanmar, Bangladesh, and Manipur who sought shelter following political and ethnic crisis. Have put on a yaw was that Manangasagi criminal case in the state involved refugee have a port to that Masagi Manipur say Masigi Posida Mokoi Manipuri lak was to Myanmar lives when refugee in a low don't tell. I target Equina Moina Wahan to Oma Halaga lak Rana Traquina Han La Libra Aduga Laldu Homana Mokoi Imun Manuni still now ni Equid is my Chagina in Hiram Bamana Huzikari Damakta proposed to no biometric resisting have a port Amakachu who's a Wangam Lai. Twice the Kogi Honorable CM Manipugi in Birina, Matamama biometric attendance key at illegal immigrants influx of Mayam, the Topagi, at poppy planters, Mayama, Drucky, war on drug Torpoi Matang, Toan NRCs, Matang, border fencing Matang, Tormumayam singing a city Angau, Haramado, Huziki, people, your Matam the day. Huziki government, Siamangam the label, say, Karigino have a question, see Marta, Mana resigned to Toki, see, Equi high, no competence, Mosan Tagalaga, the government, Macho Payagi, Polago, Maduna. Equino was honorable Polymiamse, Nasi Quena Aran, Momtorumbataraga, Tanguleta, Pongasile, Pots, Hena, Nasiki Shruls and Tungish roller like a domi, other Tagadi, elected Eminema, the Buchel, Quajel, Tinana, Tabukto, and Sia, the Tagadi Fare, President Rudu, Laxeras no man, the Palm, Pulakanda, President Tobung, and Bring and get Union government and a Yang Ibrahim, so question and music live. Then was it Yaraktrabanina. Union government is Ngantre, Aduga Prazamiam, the lady, Piendaba, Adagi, Quagi, Nungaitaba, Nunangba, internally displaced person, Mayam, Nakanoto report Mayam Singchi, Urumatamdusi, President and a Prime Minister, Home Minister, Kashuto Bungamdana, Hana Chapman and a labor, Port I was here, Narang, opposition, cannot MP Oriba, Dr. Bimolna, Kangbhai, as a get over that, Quagi. Are missing a Sangala Kidabo Port Amaka, Parliament, the Manapuka, highly Idanako. Sigi Port Sing Mamma Mala, Port Sumbase, Konuzi, Kunan in Rakanda Praza, Koji Isagi, Ramdamda, Isagi Lamda, Isazi, refugee Madonna, refugee Kangu Mayamana, Isazi, Koi. Indigenous people aduga masagi adum masigi lamdam jigi masigi native people me amada yang iba miyang changchela iba lalong lanjang me amse thengnana hona bade hujikte koi ta sengna yamna powerful oiba legislatures me amama lawmaker me am daka oi adana makoi masel phamuna bagi langthongin tawno bagi pot to koi pamde adana mamang da koi Ministry of Home Affairs na marugi thama kaino da invite torkiba April mangagi ai subject to correction oi tarik to adugi adwaida thangyo pod the process of identifying resolving disagreement or conflict in a proper way that can minimize negative outcomes and maximum positive ones. And we can no mayama korokpodo. We see so mayam korokpa mogi can no mayam tokyo pot to the adugi toan ba equileramba misunderstanding mayam singdu sumaina cannot tawni kana harak pot mayam do uzikche koina the saying any cookie tribe ka adagi the saying su the labor kanguga separate emission talibu kanguga makoina pami pot mayam do the ngasidi kogi adugumba toan ba mi khandu okada mi je mi top mayam singsi masam sagi maramdamda halan gibagi pot amaka lakpai pot the any cookie tribe have kangu is the yam tina sopagi pot amaka lakpoduna ngasagi ekoi is the historical identity political unity adugi ngasai territorial integrity si karakpa yabai pot external threat mayama lakpone logdam ngamoi maramdi difference in idea and to have a goal interest or purpose kenaba kangu mayam duna ngasi di ekoi ki keno se sumba lotion mungam dan laibani adana even koi elected mayam singsina the chena bukchen kujen chena bataraga huji even ekoi any cookie tribes say deletion ta wadabani delist ta wadabani koi okay what ka logi ba adagi su abrogate ta wadan logi pot mayam do da ekoi na ta chena hujikti mastermind of the keno haider huji present conflict ocean mangam drise koi 59 cycle ki panglan ka me andum hainari say any cookie tribe ma kare any cookie tribe mo hum kare amana 57 hang lep tagi lejamang hauki kaure 46 cycle le kemia hauki anjing kare chumba mayam sing na ngasi buffer zone adagi chumba cc adu to baina mayam taw aduna sigi mayam sing solution gi haiba taraga di ekoi chapchana ekoi civil society organization sing lai ji kai gino ekoi mokoi na ngasi wari chaba chala iba mayam galenga ki sumaina mokoi gi power mla sing ole phudok ngamdro matam da mokoi chala ji kai no da mokoi di whistle blower protection mechanism ni na high ek as an watchdog monitoring government
detection and challenging instance of abuse of violation of right na akoina khanga le report ne aduna for a change in legislation and government program hadugi pandam da CSO mayam na ngasi thabak toriba singse akoina awareness piri mayam singse people public akoina su masi gyan taraga tongmino mathau tai aduna bungarang koigi president sardana Praja Miyam gi support cooperation yaudana equation to bungam di haiba pot voice ka tholok pa haurise makoi party gi policy program mayam phajab lairaga su Praja Miyam na yarakta ga di makoi Praja Miyam ga mihut ne aduna madugi mayam do madu khangba mathau tai la ismaina thamjaki okay thagachiru zakiran koigi tongan ba civil society organization ngasi wari sanagadori Ministry of Home Affairs ka ahan ba talk su April gi tang manga anirak su ba talk su Megi tang kuntaret ni ngasi muk sanagadori ahan ba khongchata fox ka amuko ga chakki megi tang kun ga taret ani raksu ba khongchata na amuko ga kokomi ga chakki andaki sina kokomi su fox su amuko su ahum habadi pulap moi thomi taraga mapani kokomi gi taret amuko gi taret fox ki manga ga punna taraga mapani chatli bese adumakpu Oza Kiran daina lakchani ba wafam di hawjik lairi ba khoigi popular government ama lairi ngai da su hairi ba khoigi lairi ba conflict asigi waroshin che dumak purak pangamdre president rule la aga su waroshin che purak pangamdre adubu Ministry of Home Affairs na tongan ba civil society organization maitei gi su adumak handaka suraga handaka tharaga ahum lak shuba tokni adumak pu wari Ministry of Home Affairs ka chanarga su hawjik pawadi Chatli basiki wahan thokchi chap chaba magi response chap chaba makti phangdaba even koki gi mai kai dagi su adumak wari sanai adubu handaki chatkadori ba khongchat chatli ba khongchat aduga handaki sanagadori ba ahum suba talk sida za Kiran gi point of view da positive oiba response khara khajitang lakani habagi thajabadi leiba kamai tawi zakir yamna sound thajaba thame maram the civil society organization singna chatliba khongchat singse aremba taroin khale maram de mamang da khoi moi anirak chat khre ong chu khongchat ni chu khongchat tai khoi amuko yawrena ne chu yawgi de ko ar khuji yawra iba pose khoi ta sengna makoina ta sengna masi punjal laganda ngasi di amatona lepa kana praja singi voice samane haiba poto hoi magi expression da kitang wai wata da banan da khena ko na bo lairaga su khoi hujik pame poti hujik thoiba crisis solution ba aduga ta sengna haraga di external threat mayam ama ngasi laiba potse external aggression yawre ne koina uri dana ko si foreign hand yawre habji ko na ha da sigi mayam chingchi lotion ba pambani aduga indigenous people gi jaga chapchan laiba pambani aduga manipur gi praja miyam indigenous people gi protection gi damak tane ngasi civil society organization mayam na keno chatli se auna sigi pot mayam chingchi da koina thamjaning bana ta sengna haraga di aikoi hawjik si koina hujik koina khanari ba koina tv den nainari ba pot mayam singjisu aikoi dum thamjari wafam jini aduna seise government gatana tawung amakta pot to praja miyam gi support krai dano haiba pot question lak bana praja miyam ga government ga thami pot si kari khena bulai karawai dano koina hori ba ngasi di union government tawung amdri pot kai je union government ma swai chali ba kongchas dagi yang kanda mikap sonya thokadra khali na tragade longest nightmare ne ngai sai term tawjari ba aduga tasing hagadi masigi posina reconciliation gi kanu ama point ama oirakanda ngasi di adumba koigi tongan ba koigi mapana gi thomjal ko myam masu se manipur gi jaga ke adagi ngasi pharaga deport tok pot myam leidina ko sida mayek shengna khandu okanda sigi myam chingse muthal okdragadi ngasi gi suro sina ekoi mamang gi soiba hoji gi soiba tungda sorakada pot myam ahum singsigi masigi apha phatta kudimak se loinak puthu oga open ne yamna transparent accountable nu khanara kanda tabak si tokdragi manipur dum matam bum da wagane is mai thamjaki okay thagachari Zakiran yamna maru oiba manamasida president rule gi makha da hingsa gi thodok khantharagle adubu drug fabagi thabakti hengalagli haidana koi gi churachandpur dagi miyoi ama karor mangaga dasmit manga rongi oigadaba drug ka kona na fare hari haukiba February gi tang taraga humdoi dagi koi gi Manipur gi assembly si suspended animation da thamduna Manipur si president rule lairi edumakpu president rule lakpadagi hoi yam haidi law and order pura phagat pamak natraga su khoi hatna sunabagi changdi hanadagi khara makti hanthana minimize tawdana udabadi nati uri adumakpu drug phabagi khoi gi pau sidi Zakiran president rule lairaga su leptana phari ngarang hasidamak su khoi gi churachandpur gi miwe makaror mangaga dasmit mangaronga phare hari bisina takpadi Zakiran khoi gi drug ki achauba
issue ama hojik thoiba conflict sida su adumak yauribani adumakpu hairiba phariba miyoi simakti masamaki di oiramoi ma masaje kunek ta nek poiram doini king pin di phaba sungam ngamdaba masimangna amuksu churachanpur dagi ne ba phariba se sina takpadi king pin je phadri sigi matang da su adumak wathok mayam ama thokre masina takpadi hairi muscle power leiba money power leiba kanagumba miyoi khara khojok khara di adumak lairi edoga phariba sidi makoina chel khara piraga thadokpa miyoi khaktani adumak pu phare haidana simaksu kingpin je phawang ngamgani puthorakani haibagi thajaba su adumak leite zakiran kari kamain thammi yam jumbo wafam ne koi manipur se drug ki epicenter oramba transit point oramba leibak ama orame koina han udun lerambani habse yam mayek seng wafam amani golden triangle ne khangnariba Thailand, Laos, Myanmar gi potsi gi moi de maming oina maleng gi miyam na khanga ga yam nungai na hariba illegal immigrants narco terrorists singna manipur changjalaga influx social labor manung dagi di masigi posin leire habse masi koi miyam na khangna wapam amne aduna swai de koina government hanagi XCM gi magi statement phaba phataba pot to akana warun drug tawriba pot arugi illegal immigrant ta thokadone ha pot masi hiramam da compromise saroi ha pot arugi akoina sigi narco terrorists si khandu akana daga illegal influx social labor sing si biometric evidence kaloroga deport to thokadone ha de pot akoina masi di support to to preside ko mikap thum to swai de koi compromise to thokte ha pot na sing ko thamjeri swai de ne aduna sigi pot de koina hujikti ekoi manipur da jochampur ga mejoram ga mogi phaunuri ba lambi je masi de ayamba hoji som digi imphal area da phaba more rom da phadriba adagi imphal dimapur lambi da pharak tri process som da lambi je thaira jakibna mejoram mom ju at masi na pura haidara kanda drug si guwahati mejoram asom do ina phare hojiksi aro manipur macha to ba nahan ju koi guwahati kano da koi gi guwahati da phaba da adum manipur macha orami achoba drug ama ngasi crore manga da kotan da ama chopu ama dagi mejoram phaba dum orami adagi koi nahan ju ama ekoi nupa ama koi ma Myanmar du macha dum orami koi taseng na haragadi masi doctor ni aduga rims ta sumaina tammaga maje Myanmar da class 10 pass torokpani aduga amuk ma kano da jikso champur gi kano da oramane kamaina ma lera mino kaina to pot me amadum huji thole iba anu sumba me amama su mari mari thonar ko pot me am ji ti koi tasena kupsal laga thamba ga su thoine yaro aduna loi thonar i sumba me am sing ji huji koina haining idi koi sumba me am sing che yenga lai thokpa matam nate masi thabak ta tasena chap chaba yam speed of action me amama lokhot laga anda sumba sing che koi huji kano ga launa raga lai thok matam sumba nai na raga anda masi tackle to hobo sumena ai smain thamjagena tadi manipur sidi the mayam na khangda ba duga epicenter oraba aduga drug ki adagi ngasai hagi ba muscle power money power political power sing se even paisa le gadi I have jam line drug thari ba kangu sing nai tare ko moi gi paisa je komna dum tali drug ta gi haira kana taw man ba pot am ka ngasi dum mayam uri se aseng bu oire ne na khalle aduna even mejoram gi crime da sa da yang khai manipur rom dagi changchalak pa langjerak pa kuki jauna ne na moi masa gi mina hoi tholok pa hori se sin dum mayek seng ya manipur se koi ta seng na haira gadi sumba drug mafia cartel mayam jina ta seng na haira yu maga leram ba aruga semdok pa yadra ba haib tare ngamdra ba lichang china lakwa pot am lei bje masi koi legislature mayam mama araga law maker mayam sing sa chap chawa law sema kan masum ta thok tragadi prajai ko nga si dum lawraga leiba nga ki mo khoi phamuna bagi mayam mama khona ga taraga sum leiba do maduna chap chawa wahan thok oiroi na ismai thamjaki okay thagachari zakiran sida mo khoi gi manipur dagi refugee listing manga gi mathakta Myanmar da halan kre haidana report amana thamlakli masida manipur gi kamjong district ta Myanmar gi refugee sing changjafam leiramba du chatliba tha sigi masagi maribak Myanmar da halan kre haina report tawragli akalarom da masigi thamlakli ba warol simakti yamna positive oiba khongthang ama khakni adubu report asigi matungina lising aniga kunga mathoida Myanmar military ku lakraba matungda laibak aduda thokpa crisis na maram oiduna manipur da Myanmar gi refugee lising taret ki mathakta changjam pham lauduna laki adumapu lising taret ki mathakta changjam pham lauduna laki bu lising manga gi mathakta Myanmar da halan ki ba bisi zakiran yamna aphaba khongthang amani
सिगी मतंग द दियो जाकिरन करी कमाइन थंबिरिंग डिपोर्ट तो उसे कोई हाई से सब साने कोई बायोमेट्रिक अटेंडेंस से लौर का दाई तारे को आलिस 50 sta aduga let 50 sta na कोई की मी के आम ना कोई की प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हाई तारे को मसी की सागे पोट में आम के आम ले काजे कुम छिदो मथौ ताएबा होजे कोई की तसेन मा नेशनलिस्ट अमना आई कोई की सिदा फंगजगदब इरमदम जिगी नत्रगा इंडियन नेशनलिस्ट ने फंगजगदब चाकटुंग डॉक्टर तंबगी पोट पोक तमोइना कोसलगा तोरमिसिनेबा अरगी कोइना इवन होजे कोइना तोंगान तोंगान बा इंडिया के दुगुंबा सेंटर की ओइबा केनो सिंग दा हाइब तारे कोई थबक थोरम सिंग दा मखोइना अदुम अचौ अचौ पोस्ट में पुसलगा लैगिबजना ओखाइनिंग मतम दो ओखार कोई पोत ngasi ama tawri habse masi lalroi do wane aun suma pot mayam sing ja hujik sumaina sumba deport tok thopos di maximum koi praja sing na losalaga tham mathau ta de aro masi mayam ji putho ganda sigi ji koina tahudaba taraga di hauji even khar lera ganda huji even makoina thabuk toksalabani na koi manipur thabuk subu yadre makoi ji guwahati da delhi da kolkata da any mafam jaba jaga amada utilize ro sin raga tolopte do manipur gi praja miyam gi kakhalaiba tax na phangi ba mayam sing de do makoina chada ba na te suma pot mayam torole pot sing je koina sumba je thok tana ba koi matam matam gi lenga chasan na mit nahum singna sakma yengna ba natraga madugi bot kana wai da makta politics to ba khun mayam am sing hengala ganda madu tumina lai thok pa aduga matam hela ganda praja da puthura ganda madu matam gi laung rakoi pot ju koina ta ba da nuai je da pot ama haib tare sumaina oi masi thon da ba phai aduga hujik koina makhoi mi lising manga taruk sumaina deport to gi pot koi mamang gi sum to ka lak ba se lising manga taruk tang na te koi aham da 1960s da kano da cookies 1500 families 1967 no ngane ai madu chap chaba tarik sok tu kaw re madu da leiram ba potna huji kya leire ha ba pose ko thido ko mathau tai hana lowe adana koi tasengna koi kano da koi honorable cm the governor submit to pota magi ton masing hengalak bagi magi data am pi matam da chai jang gunthra gi data da mitai community na duga tangkul community ne hengalak baga aragi chin cookie mejo group ne hengalak baduga yam thina 3 times khena bagi pot amasu utkhibam leibane ko summa mayam sing sing asi koina kupna naina raganda phagi wina natab ngaki khabar paba nungai ba ngaki propaganda tamna langna raga koi masen hunaraga tawgi natana koi sumba pot mayam do koi kupna ningjing mina mathau tai madu koina masi khandaba ngamhogdraga di koi si lupagi pot amda la ani adu huji koina even kano da manipur changshalaga india changshalaga anda swaida larik si manipur khara tamamba adagi swai chosampur da kamupi da adagi more da khara tamamba ganda atopa foreign country da chialaga laik tamuraga halaga thabak achau tawsalaga swaida administration gi part sing je makona loina mak subsalaga paisa laga anda da sengna koi manipur da chumma makoi gi plan ama tor ye poche masir mafung phana khona bada yam mateng pang mayam ama je ngarang gi rims ki jai maming du ka buni aduga doctor ama ka ki pot wi su sampur smaina emo ina lai kana phonga iba madugi pot maming mathai yauna magi kano da my like tamak paman horok phombu yauna phonga i pot sin mayek seng yana ai sumain thamjagi. Okay, thank you very much Raja. Za maside yamna maru iba masu akogi MP bimol na Kangbai Bazaar phawba changi hairobada security na thinglaktuna changhan khidre haidana hariba Kangbai si Inner Manipur Parliamentary Constitution gi manung channa leiba Bishnupur district ki jaga ama khaktani masigi nungaitabo ina ja akogi MP bimol na su parliament ta pukhatkani हाइबगी वारोल सु थमली अदुमपु हाइबसी सिक्योरिटी फोर्सेस सिंगसिना चंगबा यारोय हाइदना थिंगबनी अदुबु हौखिबा खगी मार्च की तांग निपान दगी तोंगान बा मणिपुर की मफम सिंग खक्तना तना नेशनल हाईवे सिंगदा खगी फ्री मूवमेंट लाइरे चथोक चसिन याहनगनी हाइरबसु एमपी मना फावबा हाइरिबा खगी Inner Manipur Parliamentary Constitution gi maning chanba Bishnupur district ta leiba Kangbai Bazaar phawba changba yadaba haibasi koigi Ministry of Union Home Minister Amit Shah na free movement thamkhre haraga su action oina on thokpa ngamdabagi achauba exemplary yemani masigi mathakta koigi kari haini sigi phibam sida lairiba khuding maksi yengluragadi changba yada buffer zone ni sidagi si changagadi na koi safe oide habani singmana takpadi officially koi separate tare haidramaksu tawriba thodok mayam sinadi separate pirabra tongan labra haibagi mami makhaksu Kiran chauna tare jak kamain thambini si hojik se koina ta sengna ha ga de makoina tale pose makoina phange lo buni ayam na ta sengna fulfill ore na maram di makoina separate administration tale plus koina en biren le ko wari charoi hai ko en biren le ko wari charoi hai the biren resign tawgre
अरे कोई मणिपुर पॉपुलर गवर्नमेंट से लेबा पामदे हाय पॉपुलर गवर्नमेंट लेते पीआर लेरे अदुना तसेंगना सुंबा मखोइना हाय हाय बजे निंगबा थुंगेना खल्लाबनिना हौजि मखोइना खुदिमक से लोइनमक निंगबा थुंगेना खनबम लेयो अदु हुजि इवन मखोइना हुजि कैनोदा कोई तसेंगना हारेगदी कांगभाई भोक्ता कोई इसागी लमजिदा चसगे हायबदा ngasi yarakta thingak हायबजे मखोइगी बफर जोन मखोइना थम्मी पोतो दुम मटिक चाना दुम थम्मी यारी हायबा पोटनेबा उलिदो अदु मखोइगी दुम फुलफिल ओरिबनिना मखोइगी निंगबु थुंगिबनिना मसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मखोइना हायबा ngasi ngasi पेपर दु यावने कुकी की सु ग्रुप सिंगजिना हायबा वा खतंग हेना लुमना तादना कुकी की सीओसो सिंग प्रजा सिंग बोतो साउनरे वारी सावदा मो याहनद्रे हायबा पोट अमा देन अदुबु मसी अचोब ड्रामा अमने लवे मरमदे कुकी की सु कांगुना इंजलगा वा nganganba दुगा तसेंगा तोबो मयाम अमना ngasi कोई अमुकसु अंकलगा मखोइगी सुदुदंग वारी चालना वारी जी अखोइ प्रजाना सि पामी सुना सि पामेना हाइनिंगबगी मोंगला हाइबगी क्वेश्चन अमसु लाएबा अन सुंबा पोट मयाम सिंगसे अखोइ ngasi मथुमन खंगदबा मयाम अमा ngasi एदुगुंबा कॉन्स्टिट्यूशन की वाहन थोक लेतबा डेमोक्रेसी की आर्ट लेतबा अन मदर ऑफ डेमोक्रेसी हाइब तारे और मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अखोइ सुंबगी पोट अमखक ngasi मणिपुर उरी मसी याम लाइबक थिबने इसमाइ थमजकी थागचरी अजाकिरन अखोइगी डिलिमिटेशन की मतंग मसी खोयांग कन्ना मसीसु डिलिमिटेशन तौबा यारोय खोलोय सेंसस की मतंग सिसु इशू म लैरिबने अदुबु मसिदा मुग लाइबसी तांकक अनि थोकना पांगथोकदबा इंडिया की तरागा तरुक शुबा सेंसस अप्रैल की अमा लिसिंग अनिगा कुनगा तरुक तगी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन अमसुंग हाउसिंग सेशन होगदबनी हाइदुना खंगलकले हाइरी जा अखोइगी हौखिबा कोरोना लेखिबना सुमरम ओरकांदा अखोइगी सेंसस से पॉपुलेशन युंकोक मसिंग जे थीकिदे अदुमकपु हाइरिबा अखोइगी डिलिमिटेशन तौबा हाइसि अखोइगी सेंसस ता बेस तौरगा पॉपुलेशन सिदा बेस तौरगा तौबा डिलिमिटेशन निना हंदक अखोइगी अप्रैल की तांग अमदगी इंडिया गवर्नमेंट दा लेबाक असिगी स्टेट कुनगा निपान अमसुंग यूनियन टेरिटरी निपान की पॉपुलेशन सेंसस मथंग चहीगी कुनगा तरुक तगी हौरगा तांकक अनि थोकना पांगथोकलगनी हाइना ऑफिशियल ओइना लाउथोखरबा सिगी मतंगसिदा ओजा किरण गी ओइबा मोति करी कमाइन ले मणिपुर की कॉन्टेक्स्ट येंगा मधु अखोइना तसेंगना हारगदी होजि अखोइगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस क्लोरी बदुगा मिनिस्ट्री ऑफ होम ना हानि अखोइगी 1 मंथ की मनुंगदा बांग्लादेश नेशनलिस्ट अमदि म्यांमार नेशनलिस्ट सिंग खंदोकदबनी ना हाइबा पोटसे मसी हाना लोइसंद्रे बोदे मसी तौदा अरानबा पोट अमु ओइगनी अदुगा अखोइ ngसाइगी सेंसस रिपोर्ट ममांगदा 2011 दगी यामना चेयनबा खर लैदना अखोइगी पॉपुलेशन अननेसेसरी ग्रोथ ओइबा मयाम म लैबनिना अदु मदुगी पोतु तौबा ngamdana लाइबा पोतो मदुगी पोतु मदु तारकने खले अदुना सिगी पोट आई ngasa हाइजबुदु सुमाइ थेंगनारे माजे हुजिकी मिसक्तो माइ ममिंगचे मागी डॉक्टर मांग हाइ माने सिगी नुपाजे माउजी रीजनल मेडिकल साइंस दा सुमाइन लेबनी अदुना मसी पोजि मार्क्स ब्रह्मा मचानी मणिपुर कमाइन डॉक्टर रोमिनो सो चामपुर हॉस्पिटल दा सर्जन लेबनी अदु कमाइना पुरकलमिनो मार्क्स क्लास 10 जो ब्रह्मा दा पास तौबनीना मयाम से तो बिना फोटो कोना हुजी हापा इने बसेंग हारगदिको अदुना मसी तारिख 23 रंग नहान गे साइ सुम कोंग थिबने फंगे अदु सुम पोट मयाम अमा सिल लैरिंगा दा मसी सेटल तौद्रिंगा दा कोइ मणिपुर की पोट सिदि पूरा इंडिया सारा कांदा लैगिबो मयाम लैरबनी याम वाबा पोट अमा ओइगनी मसी पोसि लोशन कोई कोई सी इरांग हुजी थुइबसगी हेना साथि इरांग मयाम जो मतुंग ताबो थोलो हाइनिंग आइते अदो याम नुआइतो पावमना मदु मी हुजिकी मी सी कैनो दगिनि हाय कोई कशाम पातगिनि हाय दगी कशाम थोंग दगिनि हाय कोई कसे नुपिम चा मसु मदुगी रोमिका को हैबर कैनो अमा कोई तसेंना हाय ngasi pung 5 adwaida तसेंना अन्नाल मरुप मपांग सिंगदु उननबा चटपो मतम कुकी ना सजिता पांग ओम द फाना पुसंग्रे हाय पाउंग जु ओइरि क्याम चुमनो क्याम लामनो खंगदबको अरु सुंबा खोइ तसेंना हारगदि चटप याद्रि लैब जगा जिदा फ्री मूवमेंट गे साइ ममांग ले एंकर ना पमबि पोतुने खोइ तसेंना चपचाबा अमिचाना बिगिबो कैनोदु खोइ ग्वालटाबी इंसिडेंट्स अदगी खोइना तसेंना गे अतोप खोइगी मार्च की निपान गी खोइगी कामोपीदा रोम द चटपदा खोइगी रेड क्रॉस की खोइ हानगी मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स की ओजा मोहेन कक चलगा अदै म्याम चटकी यादि वाथो लेरिंगा सुमाइना मथों खंगना मयाम नुपी खंग नुपा खंग मयाम चटपजे मसी पोसे खितंगदी कोई मसी लेप फेना खाली हुजी बोके ओइना को सब चाबा सेटलमेंट अम लेद्रि बोक्ति अदुना सुम पोट मयाम सिंग हुजी सुम चथरबनिना अखोइ हौजिक्सी तवान तवान मफम मयाम अमा अखोइ तसेंना हुजिक्सी अदुम कैनोदा याउरी अखोइ कोइबा लांग चटप पाम मयाम अमा चतना तरुपोजी अखोइ तसेंना अखोइ वाटरफॉल तवान बा मफम खरा हाइ तारेको सेजे मसी कैनो तौद्रि अखोइ मसी चटप चुमोइ काना हापो
sing yauri aduna masigi pot mayam sing sumba mayam ama si ekoi na hujikse yadri khotri haiba pot mayam ama sumba ekoi gi tholei pot ekoi na mayam na pire iba statement sing je ta dana ai thokpa tor kan da lewak si irang to ngari irang mu thon ba hujiki na misi mina thokna pha bu halaktre khaladi adum ekoi mayam ama thiba khangdana leigre hema ji kiling to ngambigi maktung tarak bo de ekoi na han ka sa pate nga magi sumba mayam ama de moi ahum pe kha tha chat bagi torbuda ani tha ama phajal torbu ne ko to mayam to mai tholak kan aduna kam jong ding asai refugee gi chai tore si tore kana haiba mayam ama aduna mafam ekoi na hujik ta chengna haragadi tongana si mafam sep oi de na leiba mayam singse masigi khum sumba si de koina ta chengna haragadi hujik chataba phai even waterfall jaga ama da ngasi kano da masi mafam ji chatpi ginu mapau gi orma ne ko asigi jaga ji chatpi ganu ga na koi changbi ginu jaga ji kitang problem leiri kana ngasi tharakpa kano jung adum yauri dum chasan bagi mayam ama koi ulapun duna ni smai to ji sumba mayam singje koi isana khra wakal khanda dragadi madu hayeng sibana ba phaw pum thol kan mayam na kasu nungsina sonaroi na smai thamjage aduga ekoi manung jida ekoi ngasi lengba yadri chatpa yadri pot che lengba yana ba chatpa yana ba legislature mayam ama popular government ama sem na bonai sembiro mai pak na ba sem ga na phare natraga sem daga su union government na huji under president gi makha the president rule loina governors na pai manung jida ekoi gi india gi constitution na piri ba safeguard protection mayam singche as a citizen of india ngasi phangdabro to je phangan biro adu manung da si mayam singchi phangakani adu matam du khoi ningkha tamba lebak amada maning maka tamba citizen am leibdo manan phang huji pokti madu oidi na ispai thamjaki okay thachariza jana kalamrom da khogi manipur da ing tapa purake harbadi amana mabu maral sibagi thabak tokadabani haidana khogi w ni mai swaina thamlakli khogi nimit kharani gi mamang nahan khogi Sangbidan Sahitya na khogi pangthokiba Sangbidan Divas haidana Hatya Divas na pangthokiba numitudagi tongan ba khogi BJP gi former CM MLA adudagi khoi president na thamlak powarol gi matung ina kahine nung langna ba haida blame game tawbada ruling amadi opposition ki party adumak akhoi blame game tawna basi yam kana thengnari adumapu leibak amagi good governance ama porakpada opposition gi responsibility je duki matik chawi adumapu miyamna thamnarli basi haibadi opposition oigera ruling oigera tangai phadana amana amabu maral sibagi thabak tokadabani amana amabu support tawgadabni habisu thamnari sigi matangda opposition amadi ruling gi taunari ba blame game sigi matangda Kiran gi kari oiba mo thambining makhoi masing marki blame game do ngasi prajam yang wari se blame game taw mo ta chapchana role responsibility of an elected person kari oigani elected representative kari mathau tai to protect the dignity of the house because house of the nation the first and foremost duty of an elected representative to protect the common people ki life and property ne haibase masi kawino haragas mai tanang dum thamje okay thagachari Kiran sida mukso khoy Kiran ngasa ajik su panbi khiba khogi MHA na su kangbu bu hena thajabadagi miyam na saunari harbisi gi matang da Kiran nakalamarom da maitaina mu haidi government of India da hariba cookie sing sigi semakhoi da bias lei haba cookie gi mai kai dagi amu maitai da bias lei haba sigi matang da su dum contradictory oiba haidi amana mabu dum yamna transparent oina lawna da bagi mami masu chauna tai sigi matang da de Kiran kari kamai thambining loishala pada Kiran ten tak na thambi taseng na hagade miyang interest thabak tawdrba miyang mi hur mayam no thon balila ne na di lawai drama ne na ko margi tholok po ni maram di mahana ngasai ki biometric 30 days yes tawgi pot mayam ma ari koina major influx of refugees from Myanmar in Manipur sikram kan 1962 1988 amdi 2001 gi madwai da dum yamna complexity and scale madu yam chawna thoki po ne ba ko sigi mayam sing se koi gi national ki security da amadi Manipur ki cultural identities jam soko pot amaka makoina la kana trokhi pot amane ba adana si pot mayam sing je koina daseng na haraga di masi thengna ga do pot di koi praja na te koi praja di pen da bi launa wise de nakan ani du da koi daseng na haraga di mapu oriba khogi mayam ama indigenous people na lawbaga aruga daseng na haraga di langjen narak pana tragana lana changjelak pa illegal immigrants na traga foreigners na traga terrorist mayam na haiba wa da ta chum na
लौगदोरिब्रा हाइबे क्वेश्चन अमखक लाकनी अदुना नाक हुनरदि लेतुम वातेना हुनब वाने अदुबु तसेंना हागदि मसी तसेंना दिदि मनाइदन मपु सागे मपु नमतरके हाइबेगी पोने अदुना मखोय करम मतमदा कमाइना ब्रिटिशना करम चहिदा कमाइन पोरकी करी हुन पोरकी हाइबजे कोइन हजन हाइदु खंगना ले वाफम ने अदुना मसदे कोइन कम्युनल गी ओइबा पोट पुसलगा टेंशन नम सागना पोट नते असेंग रियलिटी टू दी तसेंना हागदि कोइ कुप्पगा गसु कुइना थंबा यारोय अदुना जस्ट लाइक दैट कोइना इंग्लिश ता कोटेशन अमा प्रभाव अमा हाइना उना सेंग अमको ए बर्निंग चारकोल कैन नॉट बी कवर्ड बाय पीस ऑफ क्लॉथ फॉर लॉन्ग टाइम एनको असाको मई दु केदोंइदा फिना उना वाइन कुप्पगा थंबा यारो चालकने हाइबदो अदमाइ ngasi चाला कांदे इवन मेजोराम भाव ता होरेको इवन मणिपुर गी लेजिस्लेचर मयाम अमा गजाइ फमुनर मयाम अमा ngasi काउथोंना रेना दर सेंटर नाबि याब हारजो पुजिनबगी पोट अमा उरेको इवन स्वाइसदा मखोइना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मेरा पाइबी नटर स्टेकहोल्डर मयाम अमा अर इंडिविजुअल मयाम अमा अरु मयाम लौरिबा रोल रेस्पोंसिबिलिटी काउथो कांदा मखोइ जी इलेक्टेड अमनि हाना इलेक्टेड के तौदो पोस्टि कोइना मित उरक्तो मयाम लाइदनको खरा खतना बुदौ दौर लैबको देन अदुगा मोय मसेन मुना तौरदना जो ngam पोट तौरगेन दि दुम हाइबको अदगी ngalega mu पेपर अमदा सिन सीएम ओइदर सिन सीएम ओइदर स्माइ चक्रजी तौरे हंदकी था जी ममांग था दी मनुंग सिदा सीएम ओइर सियाम याम मणिपुर दा मनों ओइ को बट अदुबु ngarang amu आदगी मोगे करी हाई तारे हाई कमान हाई अथॉरिटी दगी हाई तारे को सीएम द पुल्लु नदगा सि पुंदब यारो हाइबा पोट ला अम्बो ओरम बयाय अदुबु मदुगी दु अखोइना तसेना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 164 रंगनी को मदुई द पीरियो पोतनी मखोइना क्लेम तौगा सेम गादि सेमन दबु ngam ponte but ngamdri maram karigino adugi chieda chinda media dadi masing adu subiya seng reality su da bine ar tagadi koi absolute majority phangala iba kaino amana ngasi sema ngamaktragadi पोतु याम लुबो पोत अमा लाने अदुना मसिगी पोसे कोई याम खनरुबो तौदना इलेक्टेड सिंगदना माइ मागी पुक्सेल पिपा पुक्सेल कोइ थेंदा मे आम कितन थादो गले बाकी नि इंटरेस्ट प्रजा मे इंटरेस्ट थबो खर तौमिनबा अदुगा हुनबो चिंधनबो तौबोगी पोजिम थादोनरगदि कोइ मनबोगी सुम कन्फ्लिक्ट क्राइसिस लोशन बसदि मिकु क्रदम लोशन मे याने नाइ खले जस माइ थम लोशन ओके थागचिरि जाकिरन इसागे चिनबा मतम खरा खजिक्तन काइथोक बिदुना ngasi न्यूज एनालाइसिस असिदा सरok ga biduna mapung fahan bibagi damakta hanna hanna new tv mai ke dagi zakiram mu thagat phongthok churi loina na miyeng tabiriba khwaipna maki mafam dagi su asi yonadi new tv gi news analysis asi matang asida lusin jabagi ayabadu lojaba loina na miyam dagi kainana ba yathang ni jari have a good day हक्चांग फन थमगे हाइरबदी इरमदा मसिमक्तदा लैबा ख्वाइदगी फरबा हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा बबिना हॉस्पिटल लैजरी मफम असिदा थाजबा यारबा अमदी सेल यामना चंगदना स्पेशलिटी कुनहेनबदा अना लायेंगबगी खुदोंग चाबा पिजरी पेडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कॉस्मेटिक सर्जरी अमदी स्पेशलिटी मखल मखा कयादा अखोगी स्पेशलिस्ट सिंगना मरिक चुमना थवाई हक्चांग याउना लायेंगजरी अदुना स्टेट वांगदा अमु करिगी चटलुगनी अखोगी मणिपुर दसु होगिक्ति अवांग थाकी हेल्थ केयर फंगलबदा मतम मांगन बिरगनु सेल हेन तिंगन बिरगनु अखोगी स्पेशलिस्ट सिंगदगी मालेमगी अफब थाकी लायेंग पतापि युमफम होइबा सर्विस लोबियु बबिना हॉस्पिटल where hope meets compassion अकपमरोल गिदमक बबिना हॉस्पिटल सजीवा जेल रोड खबै सोई इंफाल ईस्ट लेंगसिंग बिरगु नत्रगा अखोगी फोन नंबर 6909 390666 ता कॉल तौबिरगु Welcome to Uttaranchal University, where dreams take flight and futures are shaped. खौरांग नंगाइनबा साइदोना सिंजबा थर्ड यूथ कन्वेंशन कम करियर काउंसलिंग लाखलेबा जुलाई की तांग तरुकदा संगाई युमफम की अमत ngairaba कम्युनिटी हॉल दा सुंगसोय सोयदना पांगथोक जरगनी हारिबा यूथ कन्वेंशन असदा मणिपुरी सकनारबी मोटिवेशनल स्पीकर मैम सिलोमी अमदी मैम रोस केनेडी गा लोइनना सकनारबा स्पीकर कयाना सरुयागदौरी लोइने लोइनेना यामना नुंगाइरबा क्विज कॉम्पिटिशन अमसु सकनाइरबा यूथ आइकन मिरासा कोरीना होस्ट ओइदुना पांगथोक जगनी हारिबा कन्वेंशन असिदा यूथ सिंग अमदी स्टूडेंट सिंगी यामना कानरबा वाफम कयासु याउरी मरु ओइना अनएम्प्लॉय यूथ सिंगी जॉब अमदी स्टूडेंट सिंगी हायर और फर्दर स्टडीज सिंगी मतंगदा खंग हैरबा कयाना ngangadori Kaubiraganu third youth convention cum career counseling on 6 July 2025 at Sangayumpham Community Hall. पैसा यामना लेजतबा मी सिंगी आदि लाइरब सिंगी दमक्तदि यामना गुदोंसाय कोन ट्यूशन फी पी हादना सिदा एजुकेशन मोगी सिस्टम सिदा फजना सोइब कोत केमता लेते फजना तंबी हॉस्पिटल अमदा डॉक्टर अमना माइ पाकनब होनरप मतमदा हैथोय सिंथोयरबा पैरामेडिक्स अमदी हेल्थ केयर टेक्नीशियन सिंगी अचौब थौदांग ले
JR Institute of Medical Sciences ta degree amadi diploma in MLT, OTT, RIT, diabetes management, clinical nutrition asina chingba paramedical gi field da yamna thak wanglaba education amadi hands on training pizari. Pharmacy Council of India na approve tawraba pharmacy ki diploma course su yamna affordable oiba fee structure da pizari. ICOJ paramedical की OTT department दा semester exam था जारी कि वो hostel visit की खुदों चाबा हम ले रहे को अदुगा मना अपन tuition fee है जो ना सीधा education मोई system सीधा फजना सोई बहुत पकेम तो लेते हैं फजना तंबी इशागी lab matik चान लेबा library matik चान लेबा हम hostel matik चान लेबा ना मरम मरगा hostel दा अपन hostel visit अदुम दे सब फंगे अखोई लोइजद्रगा सो अदुम nursing doctor सिंगना अखोई दा lead to biraga ko akhoi da takpi dana yam experience adugi experience yam leije ana ngas hoje fawba second semester tamak pasida agonda kaimta awaba haidi kaimata leite kai gina har ganda akhoi da dum facilities adum phangali lab ki facilities adagi akhoi na khangningba hainingba puna hospital chatlaga oiro lab ta chatlaga oiro akhoi dum tawe institute esena piriba khudong saba ase mayam punna lomina se punna tamina se khudong chaba mayam se lomina se mayam se punna tamina free counseling session amasung direct admission gi damak makha da piriba number sida call tawbiduna khudong saba si lobiyu Chahi khudingi miyoi lising kaya NEET exam to qualified oiragasu sudnatagi miyoi kharadak government selection phangtuna MBBS tambai khudong chaba phang lemhoriba NEET qualified oiraba student singda wahang khara lai makhoi ne MBBS tambagi manglanji mangphawna roidra makhoi gi damak lambi amata leitrabra lairaba mahairoi singna karamna MBBS tambai agani foreign da chatuna MBBS tamnari se kayagi matik lubagi haibana chingba wahang mayam lai wahang singsigi pawkham adu poduna lakre adomna NEET qualified oiraba malem gi tongan mafam kaya da government college kaya amada admission to bai khudong chaba do poduna lakchare sel gi khudong chadaba mahairoi singna education loan gi mateng lauduna MBBS tambai khudong chaba so leijagani chahi kun hena mahairoi lising kaya Russia China Kazakhstan Uzbekistan amadi Bangladesh yauna tongan balaibak singda MBBS admission da mangjil thana mateng pangduna laklaba JR International Education Consultant da lengsin biro FMG natraga next exam gi damak foundation coaching facility su leigani aduga entire notice manungda best FMG exam results puthokuna lakliba consultancy amani akupa detail gi damak pi number se contact tabiyo natraga notice window TV building da lengsin biro